April ni somni pakhat thotan ni ania ben wan chung 07 YouTube channel a kalo lom le veka cheu ka channel la subscribe lo te inomani chon khoi takin ka channel mi lo subscribe sak tunin ka som ha sa cheu ani United States of America Vice President J.D. Vance at chhungkua in tukin jing dar som khanin India ram ando tumta United States Vice President J.D. Vance le anupui fanau te chuan an first official visit na nei turin voin hian India ram ando lu tarup ani tukin jing dar som khanin India ram ando tuma Vice President te chhungkua hian April ni somni pakhat atanga ni somni pali hun chung India rama hunan mangdon ani India ram Prime Minister le mi poimo dang te mu in meeting te anei nuwa Swami Narayan Akshardham Temple te antlo anga tin shopping complex a traditional Indian handicraft thil chi rang te to kualin hun an mangdon bok ani J.D. Vance hi anupui India chul chuak ngat usai le afate pathum ewan te vivek le mirabel tenen India ram hi ando tlo ani India ram hun rang te tlo in chutiang chuanin hun India ram an mangdon ani zain tlai daruk hianin India Prime Minister Narendra Modi nen in hu in Narendra Modi hianin lomna program telo buasai don ani US Vice President J.D. Vance tele India in tloton na hian in India le US in kara in unaw na in lai china thazok te po asen zel beisai ani an in tlon na video an no receive na video te an thlir ho don ila athome